Obwire tubwakagenzere buringwa tereze kuboreka amakuru ahibamwe ombashubzi na munonga bakaze barukwesharingira abebembezi babo barubindi obagumizengo aba babuzire kubahereza akatare aho kora izo bari nyumwe bazo ababebembezo bakwatsinze n'aba district njireka bahurire okushaba kw'abashubuzi babiguriraho akatare akasiya ombutongore Didas Tabaro chairman wa district niwe abayibembiremo ebyona najyango kataraka nako kora ebiro byona abachara natumanya baryashira ebyaragana sibwo mundagane sebyo nubishikira akatare aka kesirwe Rubindi kora nobika Dairy Market ibaza baheriro mwanya ogu kandi mbashaba kukoragana kurungi na town council so meya aba bantu n'abakwasi nyogwanje naguheza ise nitwa government twahika aha revenge abantu bindi bayimbatekateka ngo shitiko basika ahabwo kurigiriro go mwanya kugubengusha konkani insimo munonga district ebembirwe chairman okutereza icyoma ikizere kikatereza umwanya wo nsimo mwami Tabaro chairman ntumusima na sekusima tuzahire abana tuye tunagira kayigumna mwenda kongejesha twatanga kugirenda busiyaka twarwa muzahe abagrosare abatabara tumuheci abatumuzirukici abagrosare mutera kare kamane baremerigo mu rubindi konkati tufunira umwanya nje mwanyisango twazombuteka ubutubintu twite Bwanyambara district okuchara Arimbara city abakija batunga town council itano Rubindi nemwe town councils ezibestine Katare Kaburizoba na Mnonga akebyo kurya Gashakwa Evans Taremwa